Dürüst, obyekt turasında məlumat. İsem Şerife, Minzele, Hayrullina. Hayrullina. Ana Nakbuda, Nakbuda, Nisa Gülfina, Madam Bulutayır. Кличка Цыганка. Demek burada sana bir de aksaçlı mошенница. Oğlan günü ulusunda amca bir 1961 yıl. Возраст предпенсион. Вот грудей 120, талии 120, бедра 120. Табак битли. Особые приметы. Ул yakbetinde nükkeligine karamini var. Қара қошқары қиылып кеткен. Ауылы еріп, yılmayып бір тараудан ғашық еттір ала. Шолай, в меру упитанная, но бір құсаққа қия. Шолай, ауырлығы 75 килограмм дейді. Бұнағында подвох болуы мүмкін. Сөңгі актрисалар юбилей алдынан 5 килоға бұл ғана ябылған. Ярай, 75 минус 5, где-то 70 кило тирәһе булырға тиеш. Бір фото ғылаю. Бәлки бір фото личный дело барды. Так сказать, для наглядности. Егетті, үндеме, башқұртысының қолы артистарын едіне білмеймін, қараға. Ул Хайруllина Минзеле Құяшыма балқы еді Утта яна ике күбі Бұл фотолар еш ғайлә Вәкил Радбек һәм Минзеле Мәфтухала болып йөргән Уйнаған яшірәктәрдә Бына Асылия, Мәмрүрә Янында Криса Шәүрә Мөгізлік шәп ирде тапқан Корнелияны Уйнаған илар білмәгән қатын Лучи иsim aldı Kustaşı Silva Azap Nidara dura kara Şartlar bitken dünyaya Bırılını Luiza'ya Derin duyuyor Şamila'ya Kursağında eri ayda Yarlı kavda o Güzifa Matur Buyruğu Sifa Ehkeleşirler geleşir Vallı bikle Bıl kişi Bir bulmadı var yanında Хуживет хыялдарында Яралып ямышта Люся, ах, какая муси-пуси Табиғат ұсағында Ауыл қылы, ауылда Дилет рүзге, түрткие Сәжганда Бірі боксер түгел Минзеле Тұндырған нұрығы Ақтыртын ұсал бисе Нидея, Ашалике Етілген туйда Рәбия Ышанма сихыр-сырға Башбақаға әуерелеген Бұл Минзеле Үлгенмеге Риза ол соска имірге Тек роль берген бәргенде Түшмәді сүр Евіне Игіден тапқан Үлгене Сталинға Нықиды Оны қайда барып тапқан Әбында Қыдылмайғанда Мәскәудің ұртағында Қырымға барып қайтқан Санаторийда ятқан Санаторияда болған дейді. Курсонда хана көрдім, өтаға санаторияда Құттышқа фото кімі Ял итіргенға, ял түрттарында, ял сетилерде ял итіргенға Ана бұнда делала ядылған, пайда болғандарын. Финляндияда, Қара деңгерде, Қырымда, Египетта, Польшала, Түркияда, хатта Юматырада. Санаторийға бара керек. Санаториядан өтлейбет. Әйдер келді. Бірден санаторийда Фәнзә ханым, Кения қонақтар алдында өзіңді шул тиклем әдәпле тотағын. Мин білем. Мин бір кімге лә кәрәкмәй.
күттім де мектепте оқыттым, күттім де оқыттым. Башта завуч, шунан директор, райондың мәғариф бөлігіме беріп, шунан yana директор. Оқу жылы башлана ала біте. Бір вақыт мене пенсияға сығырға керек деген. Мен шоқ қорқты. Неселендіңіз, пенсияға. Мен бит әлі яшейді башламағаным. Мен бит әлі тіге егіттен бошқа бір кінділі яратманым. Бір тапқыр ғешір тұтышуда болманым. Сәкенің директор, мене ярамай, күші ме ейтір. Һәм бұна пенсияға. Әлізе, яңғылыш ешәнім мен. Яңғылыш. Үкіндірі. Шундай үкіндірі. Умы өткенде кеткен. Не үшін ешәнім мен? Кім үшін? Ғайлемдейім, баламдайым. Үлеп етіп кетен фатерімді, мебелімді қалдырыр, кішім де yok менің. Фәнузе, нендей күнақтарым үшін мен шул тиклем бәзеттер екен. Үдем насар мен, үдем. Камила, һин һәйбәттің, һин бик һәйбәттің. Камила, һиңә кияүгә сығырға кәрәк. Әйе, хатын кеше яңғып яшәргә тиеш түгел. Өлкәнәйгән булһа кияүгә сығып яшәп ҡарарға тейеш. Һин бер нимәне уйлама. Мин хәҙер икегеҙҙе ошо бүлмәлә ҡалдырып сығып китәм. Ә һин сыҡ. Рәхмәт һиңә, ул оҡшатмаҫ һинеңме? Нишләп оҡшатмаһын? Ошондай һөйкөмлө, матур ҡатынды, үҙе директор, үҙе атҡаҙанған, үҙе уҡытыусы, ә үҙе йомарлап ҡуйған байрамаҡ. Тут итеп тора. Нишләп оҡшатмаһын? Оҡшатмайым тиекән? Бойороҡ бир. Нимә тип бойороҡ бирәйем икән? Фәнзәктә нимә тип бирәләрме? Шунан, давай тип. Шунан нисек йәшәрбез? Так, ну-ка, Насир, ят! Шулай да килеш. Уф, юратмайым ошо еңеп түшкөндөрдү. Үдем боласа да күп билет. Уф, уят боллайым. Ошолар да бул кийин булганым бит, а?
Бына әйтеп күргәткәч, итемәдем. Минең юбилеем. Hörmətli tamaşaçılar, bugün sanatoriya, bugün юбилейға зор қонақтар келген. Ұлы ихтирам белән сәхнәгә Мәҗит Гафури исемендәге башкорт дәүләт академик драма театры художественный җитәкчесе Олег Закир улы хан һәм Башкортстан Республика Мәдәният министрлыгы вәкиле Фируза Ишмартова Солтанбаева. Hörmətli tamaşaçılar, qədərli Zədə Bəylikdədir. Artur Ülkəm Jubiley kutlu bulun. Ошол уңай менен миңа тапшырылган вазифаны һәм Башкортстан Республикасы Тергейлерден тоқтатын тапшырырга рөхсәт итегез. Минзәлә Гайнетдин кызы Башкортстан Республикасы Хөкүмәте исеменнән һәм үземнең исемдән һеҙҙе күркәм ғүмер байрамығыҙ 55 йәшлек юбилейығыҙ менән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Башҡорт милли профессиональ театр сәнғәтендә һәм Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театры йыл яҙмаһында һеҙҙең исемегеҙ лайыҡлы урын биләй. 30 йылдан ашыу сәхнәлә яңынан-яңы образлар тыуҙырып, һеҙ һәр төрлө жанрҙа уйнарға маһир сәхнә оҫтаһы булып танылдығыҙ. Һеҙҙәге ҙур профессиональ ижади һәләт, бай тәжрибә, уйынығыҙға хас нескә психологизм, сәхнә һөйкөмлөгө, былар барыһы ла һеҙҙең талантлы актриса итеп танытҡан күркәм сифаттар. Наташа Чеховтың апалы һеңлеге Гөлсәү, Инесса Кәлдерондың мөхәббәт менән шаярмайҙар, Нина Вампиловтың өлкән улым, Миләүшә Асанбаевтың Миләш Миләүшә, Хәдисә Сыбыҙайтматовтың юлдарын, һағышлы юлдарын, Әҡлимә, Флорид Буляков, Күгәрсенкәйҙәрен, Мәхмүзә Байзин Заир Исмәғиловтың ҡоҙаса, Камила Мөхтаровна Ғәйетбаевтың бер мәл санаторийҙа һәм башҡа бик күп сағыу һәм үҙенсәлекле героиняларыбыҙ тамашасыларҙың йөрәген яуланы. Бөгөнгө көндә лә һеҙ театр һөйөүселәре сағыш эштәрегеҙ менән ҡыуандыраһығыҙ. Тыуған театрығыҙға фиҙаҡар хеҙмәт итәһегеҙ. Театр сәнғәте өлкәһендәге оло хеҙмәтегеҙ коллегаларығыҙҙың ихтирамын яуланы һәм хөкүмәтебеҙ тарафынан юғары баһа алды. Башҡортостандың халыҡ артисы тигән маҡтаулы исем һеҙҙең ижадығыҙҙың күп яҡлы һәм бай булыуын дәлилләй. Һеҙгә ҡоростай һаулыҡ, ижади уңыштар, яңынан-яңы ролдәр, аҡ бәхеттәр, ғаилә именлеген теләйем. Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәт премьер-министры урынбаҫары Салауат Талғатовна Сағитова. Хөрмәтле тамашасылар, ҡәҙерле Миңзәлә Ғәйнетдин ҡыҙы. Башҡортостан Республикаһы Мәҙәниәт министрлығы исеменән һеҙҙе бөгөнгө ошо матур байрамығыҙ менән рөхсәт итегеҙ ҡайнар ҡотлап үтергә һәм дә почет грамотаһын тапшырып үтергә. Почет грамотаһы менән бүләкләнә Хайруллина Миңзәлә Ғәйнетдин ҡыҙы. Башҡортостан Республикаһының мәҙәниәте өлкәһендә күп йылдар намыҫлы эшләгәне һәм театр сәнғәте үҫешенә тос өлөш индергәне өсөн Башҡортостан Республикаһы Мәҙәниәт министры Әминә Ибни ҡыҙы Шафикова.
ижади уңышлар теләйбез. Өфө қалаһы хакимиятының мәдәният һәм сәнгать идаралыгы җитәкчесе урынбасары Гөлшат Анасовна Әдилгилдинаны сәхнәгә чакырабыз. Добрый вечер, уважаемые зрители, уважаемая Мизеля Гайнетдиновна. Разрешите от имени администрации, от главы администрации Ирика Ишмухаметовича приветствовать вас с прекрасным юбилеем. И разрешите зачитать приветственный адрес. От всей души поздравляю вас с замечательным юбилеем. Вся ваша жизнь посвящена высокому служению театральному искусству родного Башкортостана. Обладая ярким сценическим обаянием, благодаря природному таланту комедийной актрисы и непосредственности игры, вы создали целую галерею разноплановых образов, которые отличаются точностью характеристик, сочностью красок. На главной театральной сцене республики вы воплотили десятки образов, среди которых особое место занимают такие незабываемые, принятые зрителям с душевной теплотой, как Миляуша в драме Нажиба Асанбаева «Миляуша, Миляуша», Фатима в спектакле «Голубушки мои» Флорида Булякова и другие. Хорошо зная ваше творчество, уфимцы ценят вас за многогранный талант, верность башкирскому академическому театру. Высокий профессионализм и творческая индивидуальность служат залогом большого зрительского успеха, уважения коллег. Ваша творческая деятельность высоко оценена. Вы являетесь народным артистом Республики Башкортостан. Желаю вам, уважаемая Минзаля Гайнетдиновна, доброго здоровья и благополучия, счастья и процветания, любви и уважения ваших близких, родных, новых успехов и творческих достижений на благо нашего родного города и Республики Башкортостан. Ирик Ишмухаметович Елалов, глава администрации. И еще одна приятная миссия у меня. Почетной грамотой администрации Кировского района также награждается наша юбилярша за многолетний плодотворный труд, высокое профессиональное мастерство и активное участие в жизни коллектива. Подписывает глава администрации Кировского района Динар Галиевич Халилов. Французский, Натали, Минзали, cherchez la femme. ليش chercher la femme? ليش chercher la femme? وانت Minzala. Nostalgie, on se ressemblait du temps pareil, moi aussi. Nostalgie, je pense à elle, je rappelle.
diese Zigarre, Solidare, der Ruhe. Elle m'éveille sa vie, sous elle brenda, elle brenda, il a pris la main vers le ciel plus clair, elle s'en élevée, Nathalie. Знать увидел вас я не в добрый час, я буду Жадные и злые не могут быть счастливы. Деньги меняют на счастье, а счастье меняют на деньги. Ну это же не научно. Ну это же не научно.
Так. Интерполға müracaat итергә кирәк булай булгас. Ержа юха бастыра. Бетәне менә карап барыгыз, кем менә күрешә, кем менә һөйләшә, кем үтте, кем туктана, кем ята, кем йоклай. Чтобы муха не пролетела. Аңлашылдымы? Муха! Рысайтиш! Fatıma'nı kurban edinme ha. Nime buldu? Nime buldu? Niye kıskırayım? İşitmedin mi yağmurda? Neyimde yağmurda? İşitmeden bir bal, işitmeden. Pensiyanı arttırgandan değil. Pensiyanı Yol pensiyonu arttırılan ne fayda? Eybir haklar 50 kasan ko'tarilib bitdi. Topdin xabar. Şul da buldum xabar. Dürüst eyledim, dürüst. O'zimni bilgenden alıp şul. Kolxoz deb bil büktüm. Nemeге eriştim. Şul bıstık pensiyaga eriştim biz bildinmi? Mende dik yatmadım lekin artık bir nemeler huramayım hükümetten. Şul. Artık bir nemeler huramayım şul. Arba vatıl havutun. Uğudulha ittip yaşarımızga hiç kinele kiliş almayın. Yok. At dağılağında bir baka butum kıttırgan ki. Şul baka hintu gülünü. Uyup külüp durmayız baham. Avlımız kurup bitip paralama hay. Yaşlar konağa gider. Taşlandık uyar kuveydi. Hatırlayın mı biz yaşsakta. Kayhalay gönüllü bulatırlaydı. Ulgar mum tavuşları. Çizgi oyundan. Mektep dolu balasaga. Say gönüllü yaşayın hayır. Ağına hadır. Ne? Bul bittik. Avlı kilesinin hastaneleri bulmalılar. Bulmayasak da yok da. Şım. Avudumda yok. Birisi de işitip kalmadın. Bir heybet yaşayın. Allah'a şükür. Magazinga itmeden bütün kaytarıp duralar. Günde banana şaybet heybet yaşayın. Birisi de işitip kaldı mı? Birisi de Tuzik bak ay tattım. Oradan demek sebep hanım. Ya götürüp eliniz olmayın olay. Niye mi? Hem işitmene girmedi. Paralı hedi işitmene de haber olur iken. Pensiyonu arttırdılar. Ben siyah. Benim oğulda Amerikanlar ile. Amerikanlar tutar. Niye kileler bunlar? Tukta niye kileler bunlar? Ular birlik avlu hatı bolalarda. Benim avulda hudurstuvunda kina film düşürürsek de. Kina düşüreler. Kadir bin kinala düşürürler. Avulunda yap. Düşmeyin. Bizde taşkını kişinin tigiyana arayana düşürürler. Tukta. Kimge kileler? Amerikanlar. Bu min hedi etmenen bu kadere saklanmayı hinga kileler. Minge kileler? Minge kileler. Ulardan bir prodüser diyen bir arkadaşlar biz parap sıkkan. Avulda şunanın ayıpken. Buna şunday top, şunday ilim. Yara. Ular da taylarına gerek. Ularına gerek. Birbirine Allah'ın adına bilinkin aldı. Hayvan, president'e ihtiyaçta kadir. Hep bir kavul gün bulgalar İngiliz teküremlerde otururlar. Bunlardan olar salgan president'e süreçme etkiler. Hadi kirbitem. Fatıma şuraya. Avrupalar başka kıymetmeye işçilerin başlayıyorlar. Nefise bulganın oturtay. Bulmaganın Amerikalarına koydu başardı. Yine büyükte birine yaktı var şulayım. Koyuğun olup gireyim. Koyuğu var mı? Koyuğu deyip korası yeniki olmanı kıpatı kanıtı. Bu kadar pensiyalık bir de. İyi kardeşim oturup rahatlanıp istik bir de. Bağlayın. Anlaşılır. Hizmetler mi yanım bir katı bir. Bilmeyin. Kulturunu sebep bitirmekten. Yarın. Hayda.
bilgen kişiler bulur, elleneme uylarlar. Daha yutuyu diyor. Haydi bile yürü. Hay. Neydi bol balımının hıylappına yürürmün. İngilizce hıylaşıp durmakmın indi. Amerikanlarga bularni qaydan o'qib Amerikanlarga nesiga anlatırlar? Bir ustam anlatıp yürürler. Güzel işleyen çocuk anlatıydı. Kıdıkkına nesi gidip anlatayım demin. Please, think ayar. Tuttar. Buna oşu seske yolanda uzun ultratif ektirmen. Şunun urtağında buna bal kurtusu biri. Buna şunun urtağında şunlar bal kurtu ultrala. İlbit, bal kurtuna tüge. Kuzağın yaksa. Bu kelime yeme. Bu kelime. Koltuğuna bir gün. Ulus gününü zaman ayı bir kayırmayı bilir. Sizlerden yalan Kılıp getirmez, ulap getirmez. Amerikan'a yakın yıllarda. Amerikan'a yakın yıllarda. Kulak kuşlayıp paşalar eyler. Eyler gücümüzdeki. Nime buldu? Bular hatları rek. Bular el şeyler bile. Şeyler bilin yok. Hey, dan bir racik ulu bulama. Şıltıratayın eğiften. Suğa bulgan iken kurgen düşümde bugün. Yoktaşlarım, rahimi Şehir oyunu hakimiyeti medeniyet bölüge yetakçısı Mirgasim Fakilulu Hakim Badov, Kıpsak Askar Hakimiyeti Başlığı Ramil Hasanulu Gazizov, Saxtaga rahmet. Hürmetli Minzel apay, hayırlı güz, hürmetli tamaşaçılar, yaklaşlar, tuğanlar. Biz bugünkü bayramda katnaşuğuzga ihlas, şatlanıp, bütün elçilerden hırga kaynar selamlar alıp geldik. Bundan kalganda elçileri talaplarga boyap, bütün bilen de tığıl beylenişte yaşaybiz. Medeni sorularla birge o'tkazamiz. Shulardan biri biz g'ururlanib aytgan Minzel apayimiz. Minzel apay bunda sahnada motor aktrisa bo'lsa, bulayha turmushda bizning yaratgan apayimiz. Har vaqt u bizning bilan kengashib tura, bizga qaytib konsertlarda qatnasha. Shuning uchun biz yaratamiz Minzel apayni ikilata. U men qizi, bizning el-shay qizi, din bo'yi hilvi, qipsaq qizi. Biz seni yaratamiz Minzel apay. Hem şu
һәм бына әле әйтеп киткәннәренсә, Дамир Радикович Мустафил шәхсән рәвештә һеҙгә кайнар сәламдар ебәрде һәм бына котлау хаты язды, укырһығыҙ. Шулай ук бына әле әйтеп киттеләр сәхнәлә. Һеҙ төрлө ерҙәрҙә булғанһығыҙ икән, Ҡара диңгеҙҙә, Финляндияла, хатта Юматауҙа булғанһығыҙ. Шуңа күрә беҙ һеҙҙе үҙебеҙҙең яҡҡа, Әлшәй еренә, Йәмле Чехова дигән ауылға, санаторийға ял итергә саҡырабыҙ. Миззәлә апай, һеҙҙе ошо ауылдаштар исеменән ошо оло күркәм юбилейҙан ҡотлайбыҙ. Һеҙгә иҫәнлек, һаулыҡ һәм ижади йомоштар. Беҙҙе Шакир шатландырҙы. Миззәлә туғаным, һеҙҙе ошо оло юбилейегеҙ менән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Һеҙгә яңғыҙы Ҡыпсаҡ ауылы, һеҙҙең класташтарығыҙ күп сәләм ебәрҙеләр. Вәғиз, мин Хөсәйен ҡыҙам, мин әйҙә тип әйттем инде аларға, уларҙың иптәштәре килде. Ҙур рәхмәт, Әлшәйҙәр. Әммә хикмәт бының менән генә бөтмәй әле. Минзәләнең Өфөлә йәшәүсе яҡташтары ла килгәндәр. Һәм улар һине ҡосаҡлап ҡына булһа ла төшәбеҙ тиҙәр. Ҡосаҡлап төшөндәрме? Рәис Нуриман улы Сәүбанов, Рәфис Әхмәт Ғәни улы Исҡужин, Нурия Абдуллина, Зилар Имағузина. Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ. Хөрмәтле Миззәлә Ғәйниттин ҡыҙы, рөхсәт итегеҙ һеҙҙе тағы бер тапҡыр яҡташтарығыҙ исеменән, туғандарығыҙ исеменән, үҙебеҙҙең исеменән сәнәғәт өлкәһендә эшләгән һәм башҡарған матур ролдәрегеҙҙе яратып ҡабул иткән хеҙмәткәрҙәр, етәкселәр исеменән ҡайнар ҡотларға. Мәҙәниәттә, сәнәғәттә тағы ла ҙурыраҡ уңыштарға өлгәшеүеңде, халҡыбыҙҙы шатландырып, һоҡландырып, яңынан-яңы ролдәр тыуҙырыуыңды теләйбеҙ. Әлшәй районында йондоҙҙар бик күп. Артистарыбыҙ, йырсыларыбыҙ, яҙыусыларыбыҙ һәм шағирҙарыбыҙ, композиторҙарыбыҙ, ғалимдәребеҙ, сәнәғәт һәм башҡа өлкәләрҙә хеҙмәт иткән юғары абруйлы етәкселәребеҙ республика киләмендә генә түгел, бөтә ил һәм донъя киләмендә танылған шәхестәребеҙ туған төбәгеҙҙе данлай. Улар барыһы ла маҡтауға, хөрмәткә лайыҡ. Уларҙың һәммәһе үҙенсәлекле шәхес. Шулар араһында Миззәлә Хәйруллина ла берәү генә. Алмаз бөртөктәре бер-береһенә оҡшамаған кеүек, ул да үҙенсәлекле, бер кемгә лә оҡшамаған. Дим һыуы күрәһең халҡыма шул тиклем тылсымлы моң бирә, рух бирә, дәрт бирә. Беҙ Миззәләне яратабыҙ, хөрмәт итәбеҙ, уның уңыштарына шатланабыҙ. Ул тағы ла бигерәк үҫештәргә өлгәшер тип ышанабыҙ. Һаулыҡ, таҙалыҡ һиңә, Миззәлә. Ҙур-ҙур уңыштар менән теләп яҡташтарым. Хәйерле кис, ҡәҙерле тамашасылар. Хәйерле кис, беҙҙең йондоҙобоҙ, Минзәлә апайыбыҙ. Ысын күңелдән һеҙҙе ҡотлайбыҙ ошо иң матур, мәртәбәле 2-5-ле юбилейығыҙ менән һәм беҙҙең менән Өфөлә йәшәүсе яҡташтарығыҙ исеменән беҙ һеҙгә ошондай бүләк тапшырабыҙ. Алтын балдаҡ һәм алтын алҡа. Ҙур рәхмәт, Әлшәйҙәр. Иң төп өлөшө тороп ҡалған, бейеге ҡалған бит. Яҡташтар ғына түгел, кемдәрҙең бейегеһе килә, сығыҙ әле.
Әлі бұл құтлаулардың, әлшейден келген құтлаулардың 10% болды. Әлі Тәтешлі районынан Тәслима һәм Расих Минязовтар ғайлағы бұнда дегендер қойды олар. Рахметігі сақныға тегігіне, кисәлі башландығына. Xeyirli kеш, qadrli tomoshalar, xeyirli kеш, Minzala апай. Нәрсе тәскилә. Әлшейләр безнең Тәтешле районында бар, менә әле шутлап отырдым. Дин буеннан чыккан, туып үскән кызлар бездә 18 пар яшәйме, кияүгә чыгып, үзләренең бәхетен Тәтешле җирендә тапкан кызлар, инде апалар да бар име, олыгайлар да бар. Менә мин шулардан сезгә зур итеп сәламнар алып килдем. Безнең хакимият башлыгы Руша Калим улы чынында сезнең иҗатка мәхәббәт кеше, шуңа сезгә багышлап мынау сәлам хатын җибәрде. Рөхсәт итсәгез укып китәм. Ул русча язылган, шуңа тыңласагыз. Уважаемая Минзаля Гайнетдиновна, от имени всех жителей Татышлинского района поздравляю вас с прекрасной датой вашей жизни. Ваш огромный талант, потрясающая работоспособность позволили создать богатейшую галерею разноплановых, всегда интересных образов, за каждым из которых безупречный художественный вкус, искренность и обаяние. Каждая ваша роль – это знак высочайшего художественного мастерства, глубоких человеческих чувств и преданности театру. Ваш неповторимый творческий стиль, яркая индивидуальность, способность находить емкие средства выразительности помогли вам добиться высот профессионального мастерства и обрести славу. Вы по праву носите звание Народной артистской республики Башкортостан. Благодаря богатому духовному миру, темпераментной игре и обаянию вы заслужили любовь зрителей и уважение коллег. Искренне желаю вам процветания, отменного здоровья, блистательных побед и переполненных залов. Пусть служение культуре и впредь будет для вас источником большого вдохновения и новых успехов. Счастья вам, вашим близким и родным. Зур рахмат. Әлі бұнда тағыла бітті. Eşin kubbetini dolayla Arama uylama Düşmenin zerre Eşin kubbetini dolayla Yürekler yılınıp gider Dilip sıkan senler türüne Kişiler hıyırda Kulsama dikine Sehne kurleri timizerler Kişiler hıyırda Kulsama dikine Sehne kurleri timizerler Barının tadında sızınlar yedir Rejissör yanır oylar yine bilir Bir kütübetine Kuyup kütüle Kovandır hümbetini teler Bir kütübetine Kuyup kütüle Kovandır hümbetini teler Yürekler yılınıp gider Bilip sıkan sefer türüne Kişiler hıyına Kulsama dikine Sehne kurgiri timizerler Kişiler hıyına Kulsama dikine Sehne kurgiri Sehne kurgiri Minzerler
Элек егнәңді тыңлай тұрбай, не қазір тыңламай. Тыңлай шул. Есі уяғынан ғана шул. Егнәң, әлдәлесе тапқырдар емләп те қараны. Жоқ, яғындай келмеді. Теге уақытта еферді қойныма алып қалды. Ойнығас мен екенлігімді білділер, қасырын кәрдеп басты. Біреу бұлға, қарлігінен бұрылып та қарамадымен. Мен ұлай алмайым. Біләхім, балалар, башалар, көңілін яуларға тыршар. Оларынла көбірнәдімнен. Бірген сәлемін біле алмайысы, ұрамдың киірткенсі яғынан көтіп кетерлер. Көмәлі сетейім, менің қапта байсыға бірінен көбейді. Үтіне тұрайын деді. Неметіп әйтемем ұғым. Неметіп нейінді? Неметіп? Кімдері бабай? Кені? Ярататың. Яратам мен оны. Ештенік яратам, бәлекейденік яратам. Ол әлен ішлеп ұшу Гүлнұрды яратты. Гүлнұрды алғас үстін иланымда теккәсір кеттім. Өз үйір қойынында яттым. Өсігіндәлі ұны ойланып, ұны яраттым. Қандали бақай, ол яратмағас, неге яратағын күн? Бұл неге яратқанлықтарымды біле, бәлкі яратмағандағын үйін. Шу бұғызды көрем, жүрегім әлленің іштай бұла. Дүр қолдырай. Бүтетенің бұйлабына электр тоғылыққан бұл бұла. Үйретілмеген тайды қағамақты бірсіна. Біләйім ұшында бұла, айсар мене, сәсің менен ер әпір дейін. Әпірем, аяқ табанымды ұп дейін. Еудің байлығыла керек, дипломыла керек, насылай түгейді. Әйт алмайым. Нешлеп әйт алмайын? Намысын қошмайым. Қадыр, мен неге шлейім енді қадыр? Өзің біләсіңдер енді. Оқтырған үйрек отты менен көлге сумат еді. Әлі, Айсардан ауырым бар деп хабар таратырға енді. Неме? Қандали бақай, өз ирге барып, үсіхінен бір бала болмағас, кішілер ұшанырдар некен? Ұшанмақтар, қысыр екенімді халық біле, шикіленірдер. Шиғу, тамсы көк тама ташты тешәтілер. Әйе, шикіленірдер. Құм олай бет, алдашу болар. Болған. Так, қадыр барасқа малышқа барам. Айым, яуарам, бұна бұл, үгіді бетіне тайылыр. Таймағаға мен оны сұтқа берем. Сұт деген олар шылар білер ау. Бұна шылай білер. Неме, менен шуны ұрарға деп келдің менде? Жоқ, бал. Фәлсәфәмен үлісіне. Икенісі үлішілі бар. Біләхімді Айсар үйленірге еді. Үйленірге? Кімге? Шуыға білмейді міне. Түгі уақытта Данира ханым өзінің қалалағы әхилерден алып қайтып көрмәйтін. Түгі уақытта көрмей қалғайын. Әлі специально қалаға барып көріп қайттым. Йо, қорадылық керек жоқ. Кепкен тұраған бұл. Бүгін ертеген мұнда келерге әтейіз. Любовные свидания. Ой, тұрағында болса. Любовное свидание? Той? Шулай. Шуға біләлім. Шу кепкен балыққа әй. Бұның ауылда ауырлы қотыны бар.
Kızınayım. Benim de giderim kile. Eli girmeyini kadır kile. Hem de giderim. Baba kımılı, banatlı kış. Uzun gitmehen alıp giderler. Bir kız 17'de yeter. Gül yigit batını yerleydi. Hem alıp gider hatta yerlengendir indi. Kızınayım. Kadır at bilen alıp gitmeyler şu maşina bilen gine. Şolay mı? Olay haberaydı maşinahına benzinin halgandı. Benzinin halgandır da o. Tek yüreğine ot halgan oldu ki. Minnes kırhıt kıyulanıp düretin eken. Burun bulmuşkansa. Marcelo bilen benim duflukka o yaktalı hatta bulhala. O kim gelir bilip başı kadı. Yigitler onu yarata tek kim ol min bir de bilmeyin. Yine ettirgettik Kadir bu arasında. Hilmen indi astım. Бар бақыттылықтан ғазаптырақ бақылау кішісілін. Мен бек қуаттың заты, бұл қызға Марселоға кімді келуін енді білуге кетмеймін. Оны тұғызден харжал етігіп. Тынысланығысын бұл текілімді түбән заттарды мен көрген. Не уходи, побудь со мною, здесь так отрадно, так светло. Я поцелуями покрою уста и ойчье чело. Я поцелуями покрою уста и ойчье чело. А он мятежный ищет бури, как будто в бурях есть покой. Атмосфера етмей меня бүгін, поэзия берегіп меня, атмосфера берегіп, илхам етмей меня бүгін, поэзия. Змея түгел, Змеюкина. Бузга көріне башлады, ярай қарайды. Менің Ибрайым дейді особый. Куда? Мына. Онда барғаста, немесе келешірге кетей. Hindi kuhti. Онда барғаста, Мигаланға кетей. Әлін қыдығы урманда маршал Жуков менен. Я! Урай елегі ейған. Ошу деклімді түплі. Батыр дегет бітім менің Ибрайым. Ошу деклімді урай елегі жарататындар. Ибрайым, қойды. Менің бала таптым келе Ибрайым. Қойды. Қойды. Yetti. Bir günden de artık gerek yok. İyi bu derste. Seyfullah'ın tavuşu iştileğini kuvulmadı. Seyfuş! Seyfuşi! Ben bu kadar! Ne meşrep, hayır bırakayım, ne ver?
Альянста баш белгесі Алху Рамаданқыны серіпті. Хәзер биребез показанияларны. Һаумыгыз хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар, һәм безнең Миззәлә Гайнетдин кызы һезне ошондай матур, йылы дип әйтергә кирәк, шундай аппак февраль кичендә ысын күңелдән һезне юбилейгез белән котлайбыз, һаулык, шатлык, бәхет теләп калабыз. Һәм әлбәттә егетләр безне әзрәк кенә теге җитди сыгыштар уйлап утырган җирдән юлдан бурдылар. Шулай булгач без һезнең менә ошо матур кисәнең тулкындарына инеп китеп әйткебез килә. Бөтен башкорт дөньяһы исеменнән, бөтен башкорт халкы исеменнән, бөтен дөнья башкортлары курултайының Башкарма комитеты исеменнән һезне ысын күңелдән тагыла бер тапкыр котлайбыз һәм әйткебез килә. Башкортстан дигән республикала яшәгәс, ошондагы титул халык буларак башкорт халкының җилкәһенә нык зур йөк ята. Чөнки безнең һәр беребезгә карап, кем икән ул башкорт халкы, нинди икән ул башкорт халкы дип әйтәсәктәр. Әгәр дә без инде матур булһак, әгәр дә без акыллы булһак, әгәр дә без белемле булһак, башкорт халкы шулай була икән дип уйлаячактар. Ә без инде бүгенге сәхнәлә күрәбез. Шул тиклем талантлы, шул тиклем сибәр, акыллы, матур үзебезнең халык артисткабызны күрәбез. Димәк, без Миңзәлә Гайнетдин кызына гына карап, башкорт халкы, башкорт катын-кызы бuna ошулай булырга тиеш. Башкортстан Республикаһының халык артисткаһы бөтә гомерен, бар һәләтен башкорт театр сәнгатен үстерүгә багышлаган күренекле сәхнә остаһы Миңзәлә Гайнетдин кызы Хәйруллинаны халкыбызның рухиятен хаклауда, мәдәниятен үстерүгә индергән зур өлеше, сәхнәгә сыгарган халыксан, табигый тормышсан рольдәре театр сәнгате өлкәһендә яулаган югары казанышлар өчен һәм күркәм юбилей айканлы бөтә дөнья башкортлары курултайының мактау грамотаһы белән бүләкләнә. Җәмәгать оешмаларының халыкара берлеге бөтә дөнья башкортлары курултайының конгрессы башкарма комитеты рәисе Әмир Ишемгулов. Хәерле кич, хөрмәтле җәмәгать, кадерле дуслар, театр һөючеләр, хөрмәтле Миңзәлә Гайнетдин кызы. Һезе Башкортстан Республикаһының театр эшмәкәрләре союзы исеменнән бүгенге күркәм байрамыгыз белән ихлас күңелдән кайнар котларга рөхсәт итегез. Әйтер инде моны кисә генә ошо улы зур сәхнәгә кескәй генә, тыйнак кына, авылдан күҙе сыҡмаған бер сибек ҡыҙ баҫып тора ине. Ә бөгөн инде беҙҙең алдыбыҙҙа бөтә республикаға билдәле үҙ эшенең оҫтаһы, Башҡортостандың халыҡ артисткаһы Миңзәлә Хәйруллина баҫып тора. Бөгөн беҙ күрҙек уның сәхнәлә һәм экранда башҡарған ролдәренең бары бер нисәһен генә. Ә бына бындай
югары исемгә лайык булырсың. Уга әлбәттә күпме йокы төндәр, күпме шатлыктар, күпме күз яшьләре, күпме гастрольдәр, һәм гостиницаларга дөнәргә туры килгәндер. Әмма менә теге иптәшләр харап иттеләр бит. Нимә менән аерылып тораһың ул дип. Һәм нимәһе үзенчәлекле дигәнгә әйтергә мөмкин. Менә бөтә шул бүген күргән һезнең образларыгыз, Минзәләнең башкарган образлары күренеп тора һәм был бары Минзәлә башкарганлыгын, уның энергияһе, уның үзенчәлеге сакырып һәм был Минзәлә мин дип яр халып тора. Шулай бит, ягъни уның халык санлыгы миңа кала иң алда тора. Шуңа күрә киләсәктә дә Алла бирһа тамашачыларны һәм коллегаларны шатландырып хезмәт итәргә, армай, талмай хезмәт итәргә дигән теләктә Башкортстан Республикаһының театр эшмәкәрләре союзының мактау грамотасын һәм уга беркетелгән конвертты ла тапшырырга рөхсәт итегез. Thank you.
Әһет, ялғандығыдығын, язмыштан удығын. Kitaplarda mümkündür de o əğməldə. Gittin ortasındağı yalnızlıqsın neme ikenin bilən iken hesaplar. Білем шул. Кішілер бұл шояра, шоталап Нисаның ісінен гіл шотлы зірпілеті бүйлейді. Уйларында әйге, кімге керек менің яңғыдлық зардары? Кемің әлі алда сақырып тұрған мұңың бар. Хушлаш мәрәхим менен, хушлаш, оңға мен келбе, хушлаш мәрәхим менен. Ғашиқтар, һеҙгә өндәшәм, юҡ барғайым ҡыйнашмағыҙ. Боҙолошоу ярты әжәл, әжәл менән шаярмағыҙ. Араларға таянмағыҙ, ваҡыттарға ышанмағыҙ. Айырылышыу ярты әжәл, әжәл менән шаярмағыҙ. Ә шулай да, һөйөү барҙа, төҙәлмәҫтәй яралар юҡ. Һөйөү һүнһә, кеше үлә, үлемдәрҙән саралар юҡ. Нимә килдең тинем һөйөүемә, үтеп киткәс йәшлек ваҡытта. Ҡалын боҙ аҫтына, өҫтөнә яптым һалҡын ҡар. Берҙән-бер көн сыйырсығым мине тәҙрә сиртеп тышҡа саҡырҙы. Нимә күрәм умар зая сыҡҡан, боҙҙы ватып ярып аҡҡарҙы. Нимә күрәм умар зая сыҡҡан, боҙҙы ватып ярып аҡҡарҙы. Һөйөүемде таш аҫтына һалдым, ҡотолормон тинем моғайын. Иртән торһам ҡая таш өҫтөнә, үҫеп сыҡҡан нәфис саҡайын. Һөйөүемде күк диңгеҙгә балдым, сыға алмаҫ
алтын балык булып yüzüp келіп еткән ядыма бір алтын балык булып yüzüp келіп еткән яныма ilap öğündü bulutlarga inip yuğalım tanış olur mine boşkalarga tik yuğalın gına yuğalın bulutlarga delip yaşır yaşına Күкірей ярғып таударда Бақты еуін шулай қайтып келі Қойда қасайын байдарға Бақты еуін шулай қайтып келі Қойда қасайын Қойдарға ақ еуін қайтып келі Бұл ердің премьера. Яқташым Гүлфия Юнусова бәрі. Рәхмәт сезгә, якташларым. Отставить. Олар өдемедекілер, больно. Ол менің агенттар. Шынан менің заданиені өтелігір ме? Енді, чтобы муха не пролетела дегенім. Муха не пролетал. Ана бір мужик менен бір биса пролетал. Ладно. Ярай, уяу болуға бараған. Направо, шагы марш. Бір мужик менен бір биса. Этләгір. Нитер аяқшы, қараяқшы кегенесі басмия. Так, бұл біздің еш түгіл тойдық. Sular indi hanım. Benim uyda. Şaka işimde beklemedim. Ya kurşun kadın ingene bu. Сексуальный маньяк. Ну, hem Florida hanım. Hep şu. Bilimde haylekar bulup sıktınız. Bu da böyle şkuvar, sponsor. Üstevne benim irim minen. Tanışman bir ne böyle bulmalı? Ben bankettan. Bir var bana. Sokavıcım al kartını. Buna efli son hutu minen onu. Şürürge bulalım temperatürü. Darılar halim diye anlayın. Anlayın. Pardon. Hemen otka. Koyda benim sokavıcım al. Seksi bol. Tanışman bir filmde bakmayın.
Барып сықмар. Сығып кетіңіз мұнан. Вон! Вон! Регина тынысладыңыз тарысы. Менен башқа her бұл спектакльді ойнай алмаясақ. Ойнармын мен енді сахнада 35 жыл енді ойнайым. Çünkü бұл спектакль менің неке. Bu bırakacak, bu benim sponsor. Spektaklde bizi atmine gittirecek. Katıl. Лапсу! Несігінде хавала ұсқан құш, кемдіңдер шақсы елген бол. Құша ашпайды дауыл. Бүгәлі қадыр патылыға әм қасым алдымын. Әлбетте, хед бұны білмейіңіз міне. Тікайнайын да. Бұлақсың сама. Әхед, ебеліз. Хед бұна ебеліз. Ярай. Театр her вақыттарса құрбан талап етер. Мен yine құрбан етем. Мен yine етем. Түрі. Біләшіңіз Мерекина. Мен хетке шуның үшін. Ике тұра ташқа қызмет еткенмін. Кине ғам театрға. Әхет мені алдап қостығыз. Қазір театрға актрисалар керекмей. Бүтенін ақсаға құрылған спектаклісін ақса, гастролисін ақса. Әхет онда мұхаббатты hatırma alırға yüreğidir. Men hinen kitem albertsek. Baka. Hep gitkenlik üçün men hemge $100,000 gülüye gitereyim әлі. Kerek. Бұлай да кетіп барады. Әлбетте, мені мақтыларға кеніңнен хақым бар. Мен хатылмайым. Ярай, мен башқа хеді үгітлер тұрмайым. Мен деған бұл етіген. Әдәп үшін бұл қала үгітлер. Ярай енді. Үгіт нәсихат етті. Балам, меня ұяр. Қара бұнда мені білен хаты өйтелері. Жоқ. Әкен мен балам. Әбір мәлі Оят. Несі сүйкі жалында. Шындай хүдерейді. Tuvalete hanım, yukarıdan hanım. Hep onun hıyalındağı kadınlık değil. Onun hıyalı yaşlı, saflı, iffetli. Ruliyet. Erkek durmanıdır. Yok. Her ortalaştay her bir yerde biten o. Mini bilmem. Başta kiyini baldıdır. Karar verin. Ömrüm boyu tertipli, edepli, intelligent kadın buldum. Бұл мені ялқытты. Бүгінден башылап мен тәртіпсіз, бұзық, әдепсіз қатын болғым келеді. Қазір ваннала сесінен. Тоқтатып балағанды тоқтатты еменің. Балаған Aksaları gelmedi restoran. Yayınlı tura gidelim. Aksa yok iken. Suhari kimire. Benim hatırımda kişerana giyip sıkıra kundele yok iken. Ahirette nedirip dura. Adam bir ama dostlarıma da bunlar bize aslanlarına mümkünsüne girmeyler. Dostlarıma tutmadır. Yokka bana hatım alana mataşa. Biri bana gidip sıkmayasın. Tanısladın Albert Maratovich. Мен yanlışmağandım. Hep ısınlap da aksa kolu. Lakin hep bunu tanrıga tilemeye gider bitti. Hepin bütün uymuşluğu, bütün planlarığı, bütün turmuşluğu hem hıyalığı şu aksağa beyli. Kimse yapan olap karaha. Hepin aksağı bulha. Hepin uygulundan tiyatrıgıdı uyuşturaladılar. Bu bir hepin hıyalığı. Әминерге ярдам етерінем. Бұны шылай театр ұйыштырырға. Кім біле, бәлки ол театр әлден башқа. Ұзақ елдар бойына тамашасыларды ендіріп, мәңгі яшар етіп. Демек мен ақса бере әкет. Көппе. Әлбетте театр түрісін һәм башқа гастрольдер. Yaxşı, көппе. Миллион. Мен ризамын. Миллион.
Евроматор тұяғында Бағалармен yorған Қарасматыр ұяларында Ұлғалармен yorған Үстіндегі егітінді мұратқа еткір юрған Үстіндегі егітінді мұратқа еткір юрған Мәлгәнлікті кеңләшіп юқ баяқтықтың бедермәй Олым өне мәғал шақын көйімнің ару өлмәй Үстіндегі егітіңді мұратқа еткір юрған Үстіндегі егітіңді мұратқа еткір юрған Қара юраға, қара юраға, қара юраға, қара юраға Отқананды отқат болай, ешқананды от болай Отқананды отқат болай, ешқананды от болай Оты туны жақты шілі алқамыш кісі болам Оты туны жақты шілі алқамыш кісі болам Қара юраға, қара юраға, қара юраға, қара юраға Санаторийда да yok hatta. Үйінде бе тасманым. Belki o böyle tiyatroda yürüdür ulan. Дәл премьераларда да қалдырмай, бүтін театрдар қала бара деп ялуға ұйқынан ол делала. Срочно бұнда театрдарды сахнаға Паневскай бәріген. Hürmetli doğanlar, юбилярдың неше бұйса театрдардан шахиттар сақырылар. Ülke Nur Tatar Devlet Tiyatrosu. Mustafa Akademisi'nde Yaşar tiyatroları rakibetiniz Kamal tiyatro artistleri ligası Uyuzga. Hayır, bunlar video yazmayı vergenler. Yaray karar olmakında. Hürmetli юбилярыбыз Hürmetli бүгінгі юбилярыбыз Минзәлә дускайым Уфа Нур Татар Дәүләт театры коллективы исеменнән, администрациясы, коллегаларың исеменнән без сине шушы матур юбилей кичән белән шын күңелдән котлыйбыз. Сиңа шушы тормышта мәхәббәт, бәхет, сәламәтлек һәм илһам гел юлдашларың булып торсын. Амин. Минзәлә, мин сине һәр вакыт хәтеремдә тотам. Мин сине бер вакытта да онытканым юк. Соңгы елларда театрга сирәгрәк киленсә дә, мин шул тиклем җылылык белән сине искә алам. Чөнки безнең иң матур чакларыбыз, яшьлегебез шушы театрда башланды. Минем дә сезнең белән һәм матур гастрольда йөргән чакларыбыз. Гел җылы итеп, җылы кеше булдың. Әле дә шулай булып каласың. Мин сиңа иҗади уңышлар телим һәм алдагы көннәреңдә дә матур образлар тудырып, иҗат җимешләрең балкып торсын иде. Минзәлә йөрәккәем. Без, давай я по-русски скажу. Мы тебя знаем как добрейшей души человек, как прекрасного друга, товарища, коллегу, как великолепную актрису, глубочайшей души актрису. Вот мне даже посчастливилось на этой прекрасной сцене Академического театра с тобой работать в качестве режиссера. Найля Асхатович Гайтбаев нам однажды в санатории деген
пьесаны шығардық бірге. Ой, Аллақайым, ондағы образына сен нешік етіп, матур етіп, ижат еттің. Это потрясающе. Прекрасно. Такой кладезь чувств, просто богатейший. Спасибо. Мы тебя очень любим, Ерекеем. Будь такой прекрасный. Бесконечно любим. Hürmetli Minzel apay, Milli Yaşlar Teatrı, Mustay Kerim isimdagi Milli Yaşlar Teatrı kollektifi isiminden hem yetekçisi bir Azat Nadiroğlu Yahanşın isiminden ул махсус рәвештә Минзел апайды косаклап ал дип әйтте миңа. Килә һинең кешелек сифаттары, эшкә эш сөярлегең, талапсан булуың һәм ярдәмсыз булуың моны безгә бөтәбезгә үрнәк булып тора. Сынапта ошай сәсрәп торган мөлаимлегең, хылулыгың артабан да ошо сәхнәне һәр вакыт тултырып торган. Без һине яратабыз. Ошонда матур-матур һүзләр язылган һәм ошо һүзләргә бәләкәй генә мөхәббәт хаты дип әйтәйин. Рәхмәт булуың өчен миңа. Қадірлі достығыз Минзәлә, біз Камал театр артистлары, һәм дә инде Камал театр үзе сине бүгінгі ұлы ғұмыр бәйрәме белән котлыйбыз килә. Безнең ғұмыр ничек кенә уйласаң да яшьлектән алып бүгенге көнгә хәтлек бергә узды. Biz яшьлегебезне дә урта булып чорында һәм инде менә бардайып килүче яшьләр чорында бергә уздырабыз. Әлбәттә безнең бик күңелле чакларыбыз булды. Бер-беребезне яратышып, бер-беребезгә мәхәббәтләр аңлатышып йөргән чаклар булды. Безнең егетләр сезгә гашыйк булган чор булды. Сезнең егетләр безнең кызларга гашыйк булган чорлар булды. Күңелле яшәдек. Әлбәттә бик күңелле яшәдек. Безнең менә ике арада, ике театрның шулай тоташ, бер бүтән булып яшәү безнең һәммәбезгә дә күңелләребезгә шундый рәхәтлек бирә иде. Без бер-беребез өчен һәр вакытта уйлыйбыз, бер-беребезне кайгыртабыз, бер-беребезне сагынабыз. Бүген әлбәттә сүз синең турында, синең зур бәйрәмең. Бүген инде без гомеребезнең күзенә кирип барабыз. Аның язы узган, җәйе узган. Менә инде хәзер көзе килеп җиткән. Әллә Алла бирсә безнең кышларыбыз бар. Минзәлә, мин сиңа бик бәхетле иҗат кылмышмын. Сәламәт бул, хәерле гомерләр сиңа, Минзәлә. Гел шундый яшь һәм матур булып кал. Без сине яратабыз! Минзәлә Хәйруллина исемле берәү бүген бала. Минзәлә Хәйруллина бала тапкан булмады. Бәдвести. Что-то не то, банда, что-то не то, подстава не верит. Не верит. Но, Раэль, китте градомға. Айдагы. Bağlam yıkığı
Мишля булай деген. Гульфина апай, ну посмотрите на меня. Ну, Қораным. Ну, на груди мои посмотрите. Қораным. Ну, совсем же маленькие. А что, если у меня молока не хватит? Мой ребенок что, тогда с голоду, что ли, попрет? Тапқан килар нәлі. Бұл туштардан білерін ме? 2 колония бірге болады. Ага. Вам-то хорошо говорить, Гульфина апай. У вас-то вон какие! Ну, бұлай илап отырып, бала өттірі бұламын енді олар. Валентина, милый мой, дорогой, қаралық на меня. Мен бұна кияуға сыққанда менің туштарым бүтінлей ұғыны. Бұна шылай, әндерігіне тұрайын. Ласкайыны, әйе? Ну да. Әйе? Үйленішіп, бірін сыйықлаған түнді, менің зәйт ұлам туштарымды тұтмақ сейтеді. Түгенің құлдары о, үрек мені тұрақтары сұлы. Құлдары түгенің. Шуала. Шуала түгенің. Шул туштарды, Валентина, милый мой, дорогой, 11 бала имі өттілер. 12-сі ғана сиратқа имірге күтіп отыралы. 11? Әйе. Это 12? Әйе. Біләхін, мені ұлдарым. Мені ұлдарым, біләхін. Салауат батырып болып. Несі герлайдар әлі? Хайыр, салауат. Башқа ұрықтымды болады герлайдар әлі. Ақылдарым. Әлі ауылдан бірде кәм көге. Кәмді герлайдар әлі. Мына шулай, 12 болдылар енді. Менірек көбейді олар. Өзім де қорқам. Нет, нет, что вы, Гульфина апай, нет. Эх, вот если... Эх, я бы 20 родила. Була, бір юлы асылғас болайын болса. Әйе, мұна менің зәрі боламдың. Елегіне қағалып өте ауырға қаламдым. Ой, девочки, тут же мои пришли все толпой. Саша! Ой, чего это он, Гульфина апай, не узнает, что ли, меня? Сашенька, это же я, Валя твоя. Да, Сашенька, мальчик у нас, мальчик, да.
12-нче Ванмойгур Галиевтар кайда. Так, бuna контакты ултыра. Уның почтовый адресы да бар. Abiyushka.ru. Ол хәзер Абиюшка булып киенгән. Авылда йөри. Срочно авылда. Şulay, balalar şulaydı ol, barımızdan da şulay. Elek hükümet karşılanır, hadi balalar karşılayız. Abiyim, demle bir şereyine. İyi. Kaderini de bilmenim. Bir sana demle bir şereyim ben. Benim abiyim degeni. Abiyim, içine girip düştü. İşlevelimin demli bir sürerek yiyişmin. Demli bir süremin, minin kartım eyde durgayını. Delde yutulluq edip bir sürerek. Ve Dürüst etken durmayın be, dürüst etken. Etken de, yine hürmette. Aha, o kalkıp demle bir şereyim. Yollarda yer sonu oldu. Ömür boyu şakar olup işlenip, günü dönürün altında iyi geçsin. Aşağıda yukarıda kaysana. minin babayda valna jindeşlenir. Ömür boyu komünizm tedeyimsi geri kırgaydı. Tedi bitir almadı, ulet kaldı. Tükenleri denge falandır indi. Olma, önemli olmamadır öyle. Öyle kimler aşağı girelim. Bu öyle, bol kayda hiyavale bundan degeni. Bir sara, meydan eğer de nizam olham, men yine maraşık kollarına kutar. Kulumdan tutup oldurur elinde. Kim hillabında kulunan tuttururga duralır. Eli irten sekine, o boğ bir yürek bütken korsuk deyip, yülenip durgan kalp değil tügülinin o. Hinele, fakir gerek buldu mu? Hinele, bayılık gerek buldu mu?
кайда койса, үзүнүн неме үйлөгөнүн үзү эле аңламай тургайны. Я ярай. Ойлайым әле, я. Ойла Бибисара, ойла, мен көтөргө аризамын да, Онан хикреңлеп сыгып кетиргениңе кыз балалы шу. Куар битимди хәзер мен. Куар. Үзегезнең якта менен шунда яшәп иләр дөнья булып яталар әле. Бар, юктугы. Тик берәһе күңелгә ятмай. Икенчесе балаларымды ятып турмай. Өченче килмәсә, Астагфирулла тәүбә. Исәләр дигән. Бездә эсмәйдер. Бездә исәләр шулар. Исәләр, бигрәк яманнар. Утырга дип 2 литр алып куйгайным. Bir адан караган аракыннан елдән икән. Әрәм булган икән. Эт күрмәгәнде күргән икән бабай. Сүзләр әмәл калманы. Эштән башка бер нәмәлә белмәдек. Үлеп киткәндә куркан инде. Аяктарым югырып, кулдарым эшләп кабырдап ятар тамак. Бердән һуң дөнья нишләр икән? Борсолма. Ишелеп төшмәс, ебәрелеп ятмаса да яшәрдә. Yani Bibisara каралы. Гайын дигәне интернеттагы игъланны нимә дип бирдем? Булды инде, булды. Үлеп нидә калган шунда. Эргәмдә һәрәйеп булгана берәйһе вакыт торган диген. Мин самый бүлейдә. Ярай. Вакыт бир. Уйлайым әле. Ойла Бибисара, ойла мин дөнья ойла көтәргә итәмен. Ярай. Мә, буныңны тутайлы, теге малайга бирдем. Мине ошо контакт аша эзләп табарган. Ярай, минең эшләрем югырдым мин, югырдым. Бибисара. Ого, кайда үле? Әлгә?
яшәгине һәрбер шатлықты бүлешәгине мәңгегә шулай узлап бакылып ырғын яктырып яшәгине иттәргә төшеп хистәргә күсеп ағындыралар әй хатапташтар ағындырагыз шалгыр килешеп уйнап көлешеп укыган саклар Яшьлек уйлары онытып булмай әнде якташтар һаман иттәһер әй кабатташтар иттәгәл иттән шаугыр килешеп уйнап көлешеп укыган саклар иттәгәл иттән шаугыр килешеп уйнап көлешеп укыган саклар уйнап көлешеп укыган саклар эй кабатташтар Ермабектің молодец. Мин зәләнәтле дәріне мына табылған екен. Мин судқа хені бирдім. Иск, хен ответчик. Әйе, аты таба алмайын тегеләріне. Шулай итеп, яш сақтан, институтқа келген сақтан, олар икәүләшеп, әхмәрне бір класста оқығаста, бір районнан болғаста, қолға-қол тұтынышып йөрегәндәр. Мен бұларға қарайым да. Мен әйтем. Бұлар хәзер бүлмә бүлешәләр бит инде. Минзәләгә бер бүлмә, Әхмәргә икенче бүлмә. Минзәлә күзләре шар астыла. Нишләп? Без бер бүлмәлә яшәмәйбезме дигән була. Без бер райондан ти. Теге коменданттың күзләре үзенең шар булды. Шулай итеп буны бере. Икенче яктан гел мактайдар да, гел мактайдар. Икенче яктан. Нишләп ул карават астына копченый балык яшерә торгайны? Ул балыкты бездә ярата идек. Барыбер курс менән табып бергәләшә башлайны. Строй отрядта бер карагам, Минзәләне юк. Карават астында нәмәләр. Нәмә икән? Котым усты әллә мидән бере саскан икән тиһә? Асып карагам. Минзәлә утырып алган 3 литрлы шомырт үткәрелгән. Правда, без анда икәүләшеп, 3 литр йыеп үткәреп, зур калак тоткан да тегене, әйдәеп фәрәгенә, эргәһенә утырып, мин үземнең банкынан менә шундый кызык көлемәс нәмәләр булды безнең менән. Минзәләкәем, йөрәккәем. Һинең шул тиклем менә эскерһез булуыңа, шул тиклем һаман да ябай менә табигать балаһы булуыңа без хокланабыз. Һинең елмаюың охшай миңа. Һинең шишмәләй шаркылдап көлүләрең безгә охшай. Минзәлә без мәңге бергә булдык, мәңге бергә булак. Һаулык. Һин бер яктан шул тиклем нескә күңелле, икенче яктан һин шул тиклем батырһың. Бына дигән батыр малай үстерде, янсәрләре бар.
is gitmeli kişinin. Biz hinne hoklanabız, yaratабыз. Menzele gel birge bulayık. İcadi uğuşlar elbette birgeleşip yaşayık, birgeleşip oynayık. Три сестры. Bek şatlanарға шапмай тұр әлі. Әлдерің мүшкілірек шекілді. Сіз шектер бастырып береді. Шәурәлі сотқа берем деп тұра. Ойлаштық, кәңешләштік те. Судьяға взяткаға тепедірек мұнда ей болдық. İr
düşkən udəyə qoda sağam Ayda gittik silsavitə, battıramın gəzikə Kömdəgəndə bəlhindərdə, butsalı bir günhündər Kömdəgəndə bəlhindərdə, butsalı bir günhündər Oh, uyatdı, uyatdı Bitti qarsan, bitti. Rahmda uyandı, Kadir. Baba geçti, Rabbinin sabahı gitti. Bitti. Bana antitiveyden 2 tabak kan istim, dersin baştan hikrim düştüm. Allah'a bana şoturgan yerimde yer yutardı. Nasıl akılasam, ne mesirleşip duraylıdır. Beni kurbanı değil ulanım öyle. Yüzü korsuktu. Kumur mu yıkırlaşıp yüreğimde kırıttın mı? Bu himdik benim meyhem. Ben onu uyduğundan basırga kulalap durayım da baka. Yani baştan koymayın. Nasıl akılasam, beni ödümde yaradamız. Yani baştan koymayın. Var. İyilerle benim korktuk, oyundu benim. Yine şıkkıra benim. Yine sana işte bu da yazdım ben. Yine şıkkıra kındırıp kıra benim bana. Мен қайттым, кейін басырды көндірген. Var kaybılar. Qaydım. İşte bu da koyuyor ihtimal. Kay. Girme bunda. Kay dilim minhine. Kay! Nıgı!
генә түгел. Уның исеме бар, фамилияһы, званияһы бар. Курсташтары, туғандары, этнәге. Müttehenen показания aldı kırı. Показания aldı kırı. Демәк, кемдер тұрып қалған, кемдер ұнатқан, уйлағыз, башығызды шаттыңыз. Әлігін айттығын, ең mühim шайтта қалған. Оның туғандары. Ерәлін, қадір деланан қарайды. Башыны шынайы тарбағына бірекеге құрды. Да, для дачи показаний приглашаются туғандары Иңыл ағаһы Ғали Әхмәт, Майтап еңгәһе, бір туған апаһы Бибинур, дустылары Хәлметтин, һеңлеһе Земфира, күйәүі Рәми. Килімдері Зәмия, Земфира, бір-бірлік olur, бір-бірлік келеді. Зүлфия, егені Әмірхан, егенсәрі Азали. Прошу говорить правду и только правду. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может быть использовано в суде против вас. Имеете право на адвоката. Anlaşıldı mı? Рахмет. Қайырлы кеш, қайырлы тамашашылар. Біз туғандары Минзәләні құтларға келдік. Біздің арала шундай жақсы болуы, біздің үшін шатлық. Ең мөһиме ол біздің әлеге уақытта хаманда эшләп, хаманда ижад итеп йөрүе біздің үшін шатлыклы. Безгә biz bütün туғандары белән уңа ижади тормышының дәвам итүен, гомеренең озын булуын, безнең дин хулай агылып сыккан моңа тамашачыларны әллән-әле куандырып торган Сусак тауындай әлеге вакытта аның талалыгы һәр вакыт уңа илһам биреп торган дип шундай теләктәр белән Минзәләне котлайбыз. Рәхмәт. Bütün тугандар белән балаларның, bütün тугандардың һәм егеннәрнең шатлыгын күреп, тамашачыларны куандырып, Башкортстанда гына түгел, Татар Республикасында һәм ул гына түгел, bütün илдә, бәлки чит илләрдә шулай үзеңнең ижадың белән таныштырырга миңа мөмкинлек булыр. Рәхмәт. Рәхмәт, Әлихмәт агай. Ҙур рәхмәт. Айтам, бұл следовательләрді молодцы. Эй, соқыналар. Да, кете алмайлар, Айтам, бір ойлағанда оларды, может, біздің органдарға оларға характер эшкә. Эштәр, может, ядырак алға кеткен болар инде. Құтлауларға қалғанда, хөрмәтле әсәй, һине ысын күңелдән бұл улы байрамы менән құтлайым. Һин ысынлап та зур шәхес. Бүген белән тагы бер тапкыр белдек, беләйник. Һиңа озын гомер, яңа иҗади асыштар, яңа үрдәргә яткан. Рәхмәт безгә театр йөргә өйрәткәнең өчен. Рәхмәт һиңа котлайым. Рәхмәт, рәхмәт. Бүген бер туган апайым Бибинур Жаллы палатынан килеп киткән. Ысып кайтып иттек. Ошо улы байрамга безнең өчен кадерле булган, иң кадерле булган һеңлем Минзәлә, котлайбыз сине юбилеең менән. Менә бүген карап утырдык та һинең иҗатыңа карап хукланып, горурланып утырдык. Шул кадәр матур итеп уйнайсың, шул хәтлем халыксан.
Йөрәккә үткәреп, бөтен эшләгән эшеңдә күреп горурланып утырдык. Без һине нык яратабыз. Һинең киләсәк тормышыңда шундый иҗади уңыштар, һәр вакыт ак бәхеттәр, озын гомер һиңа. Һәр вакыт шулай елмаеп көлеп тор. Таза бул. Балаларыңның, җиәнсәрләреңнең изгелеген күреп, шатланып, бәхетле итеп яшә. Безне лә шатландырып, шатланабыз, горурланабыз, яратабыз һине. Рәхмәт. Һәр вакытта да миңа ярдәмче булдың. Рәхмәт. Зур рәхмәт, тугандарым, зур рәхмәт.
Рәхмәт сезгә, Никтар. Зур рәхмәт. Зур рәхмәт сезгә. Мөхәббәтем, мине ташлама. Көн бит әле яңы башлана. Ташлап китмә мине, ташлама. Гомер әле яңы башлана. Мин бит астым яңы бер планета. Яңы океан астым хайранга. Ягъни, һине мин үземдә таптым. Булдым янан узып барганда. Үкенескә булыр, ташлама. Һин ташлаһаң, картлык эләктерер. Эләктерһә бирмәк башкага. Мөхәббәтем, мине ташлама. Дөнья әле яңы башлана. Sesке otur bilmekti. Bilgenden nefine, yine sakırmamda, işitmekti, indi gülmekti. Ağlardan yılda derdi duramayım, mindeydinle mağdur, seske vakala. Yınaşıklar mine yuvaldıra, yurdanında üyelip altını yakala. Yınaşıklar mine yuvaldıra, yurdanında üyelip altını yakala. Yarına bitirip kavrulur. Ağlardan yılda derdi duramayım, mindeydinle mağdur, seske vakala. İnaşıklar mine yuvaldıra, yurlarında üyelip altını yakala. İnaşıklar mine yuvaldıra, yurlarında üyelip altını yakala. Şunday maturiye, seske vata gider, tire-yündü gümmet yaptığına. Ağlardanın şunday, seske otmalını da, yuraydadır belki yapsılar. Ağlardanın yurtga, bəxin kıramayım, mindeygine mağdur, seske otala. Hinaşıklar mine yuvaldıra, yurdarında üyelip altını yakala. Ağlardanın yurtga, bəxin kıramayım, mindeygine mağdur, seske otala. Hinaşıklar mine yuvaldıra, yurdarında üyelip altını yakala. Yurdarında üyelip altını yakala. Yurdarında üyelip altını yakala. Niye beni korkutardın? Benim юбилей bара bit bunda. Zinhar, bir de öndəşməyin. Dedim, hər bir əykən hüdügüzgə zarar keltiru ihtimal. Taqala bir statya üstəlu ihtimal. Nime buldu? Niye kılana kılsılar ya? Yigitler. Цыганка Qoy кличка. hınıqın, öndəşməyin.
Татарстан тамашасыгында шок каттырган өчен, Тушине Татарстан Республикасының мәдәнияттәге катнашлары өчен медалын биргәннәр. Рахмәт. Суд отырышына юбилярдың коллегаларын, адвокат һәм присяжныйларды шақырабыз. Гаепләнеүченең адвокаты иптәш Олег Закирулы Ханов һүз һезгә. Ваша честь. Хөрмәтле присяжныйлар, хөрмәтле ямагат, ханым һәм әфәнделәр. Үтенәм, шуға игътибар итегез. Бүген һезнең алда ябай гына дело түгел. Башкортстанның халык артисткаһы Минзәлә Гайнетдин кызы Хайруллинаның 35 еллык иҗады һәм уның сәхнә гомеренә хөкем сыгарады. Бүген һезнең алда Минзәлә тормыш юлының һәр өлешенә генә һөҗүм яһаны. Һез үзегез шаһит булдыгыз. Бүгенге кичтә спектакльләрдән үзектәр уйнаны. Һезгә үзенең йырларын бүләк итте. Тамашачылар уны рәхәтләнеп караны. Дәррәү кайнар алкышланы. Рәхмәт, ваша честь, үзегез ишеттегез. Демәк, Минзәлә бүгендә һәр вакыттагыса төрле образларга инеп, тамашасының кәефен күтәргән, рухын байыткан. Мөхтәрәм ямагат, суд карары гадел булыр дип ышанам, чөнки меңдәрсә кешегә яктылык нуры өләшкән. Оларға изгелек эшләгән актриса гаепле була алмай. Хөрмәтле суд, Минзәлә Гайнетдин кызы Хайруллинаны гаепһез дип тануыгызды, уны аклаган хөкем сыгаруыгызды һорайм. Чөнки ул артабанда туган театрына Құлас яйып ижад итергә, яңы рольдар сыгарырга тиеш. Судтың гадел хөкеменә өметләнеп, ныклы хаулык, уңыштар теләйбез һиңә, Минзәлә. Рәхмәт адвокатым Олег Закирулы. Адвокаттың әйткән факттарына таянып, суд карар итә. Сәстәре менән сәхнә идәндәрен һепереп, үпкәһе менән сәхнә тузанын йотканы өчен, юлһыз юлдардан һикерә-һикерә гастрольләргә йөргәне өчен, һауыт клубтарда ла сыгыш яһап, һаулыгына зыян килтергәне өчен Минзәлә Хайруллинаны гаепһез дип танырга. Ошо театрда тагыла кәмендә 35 ел хезмәт итәргә калдырырга. Теләгәнендә, теләмәгән рольләрендә бирергә. Һәм СССРда бирелә торган бөтә медаль значоктарын тагырга. Һуңгы һүз гаепһез дип танылусы һезгә. Рәхмәт.
Хөрмәтле судья, хөрмәтле адвокатым, коллегаларым, шаһиттарым, тамашасыларым, бүгенге кисәлә шулай катнашып утырган өчен һезгә зур рәхмәт әйтәм. Барыгызга. Театр ул һәр вакытта ла кешеләргә тик шатлык кына килтерә. Күңел нескәлектәре менән күңелдәребезне байыта. Шуңа бергәләп алдагы көндәлә яшәйек, эшләйек һәм театрга киләйек. Ак бәхеттәр барыгызга. Рәхмәт сезгә.